ayo kok wis gak apa-apa nanti gawa kaget wong matur suwun ora apa-apa situk ae kok nanti gawa aku nang neraka gak apa-apa aku karuan elek telungane awakmu sing apik kari kurang siji mesisan nang mlebu swarga saweneng metuk malaikat yes malaikat oleh tambahan apa situ dari malaikat swarga oleh teko ngendi diparingi tiyang malaikat wonge lak apik ngono apike lak akeh ngono mboten wonge mek duwe situk tok dikekno aku nah terus saiki wonge lak kentekan mboten gadah wong dikekno aku tok situk tok iki malaikat aku kok pengen roh wonge akhirnya diparani ambek malaikat iki sapa iki luar biasa men kok hebat temen wonge bareng malaikat wis ngerti terus malaikat lapor nang gone Gusti Allah Gusti ana apa malaikat enten tiyang mboten gadah apik Gusti elek tok apike mek situ